dinga Pathenin tam na ho eipi zaluhin ama saben benin papathin sangtain thangwa na ipi masabi na hi chuzong le duni ahi brother gogin ngailua aphat man tam ta ho jouse ahi in chuzong le si na ding wa na ding len na di tam ta ding ahi in hi zong le chu ho chu hin kai ki a duni ama program ko hi subulu thei dinga hi na hong si ubin na ho jouse chunga ki pa thu ama hialin kahin seizina he ipa umin tu in program hi itabanga hi hungki gol ha ham ti chu ngai pha na ananei tawitin conductor ahi le ke kahi in brother kumlen ke kahi in chuting le opening song sister chongpi chule grace amani hi nguding ahi in dedication program ahi le sister selin amahung hiding ahi in welcome speech ahi le brother luneo amahung hiding ahi in chzo zo le hin pathin wa choinala sadinga hi brother lalson amahi nikikut pi intin zo pha le hin tuni speaker lai pan pi diu Pastor Chung somewhere amahi hung hiding ahi in aban le short speech ngom kidin tin brother John amahi hung hikiding ahi in aban chizo le hin special number ngom kidin tin ai chu chongpi le grace mamahi amani in pathin ba choina la hin sakil honding ahi in chuting song le word of thanks and benediction prayer kiti in hichi brother lalboy amahi hiding ahi in chizo pha le hin bune khom na program hi hung hi pai ding ahi in tuni birthday e man pi pau chu ke ma in pha ka sa na mun lai ta hi amahi phat kan pi ding ahi in amazon e na ki gin pi ding in ka hin te me na he tu hin ai pi chu hi zong le Kakipana iphat ho zo siu han do dingin sisters selin hi amahi ipeuve na hi Palalay sit in si mahing jing wala ang kapaway ta may kapathin naman tinipat chom sa pananalong sit na kinang tanay mo sa uba tunin nikhoa ay silay mo na ng mga Maicham pinipiltigan ni koy lalay in Kakipain ng 𝔊𝔬𝔲𝔤𝔢𝔤𝔤 in hi pagkain naman na patay ko na ipinaw tunin nikhoa silay mo na birthday ko man na dinguhin Kakipat rapat in kakicay sanggay ng mga isuputi sunok patay do sinong man na amang pibin ng niingong pibin ting hisa rachu ay po pagkain ni Chris naman na kataw hi aban le chikit uhitin welcome speech brother luneo ama ko kitaute kaan na loham na nilaan mama ta pungthum itaw amasan hat sunung pathin thangwa win kum som ni legit na kum som ni legit gulhang wal leng tu jana jini khanai lo thi khanai Mr. Gogen amahi ay ko aneu laya anun anada ahin amasapena ay diba ay wanga achaga lungneu lehna pathin sungjin kumahin kumang ahin sula music line na yung ang gulin kay ko mala sa adan la ahin jila chun chompat jobin icon ke ho nga TV atum pia nakite na icon mo na ahin 20,000 sula album ka na bro ahin to ay vote tu chana acha edan sula tu pathin jala pathin tu Ngailutna alo ay golchen min angai sang chi na hivet amela ga dengan ngomel hoi chi na kit na layo ama awang phaen sula kyo tu nikhoa ka moben jaum ta na pa pastor chung hinjong na bon sabin jana chipai kain bol su kya yobe na minu hi bon chan ke to le hin phading a hin ke kamin la white cliff luneo to a hi el studio at music ka bol a hin ke ka hitan kon tol pa che heta bin pastor chung ding le ke pa mente abana nunga
chỉ chính boy chin khung sa hin ama pu agape idol tu lai ta album abola shooting ka bola yo he abanin martha le mo ko nga ko hi abana nei kulam lili nei kulam ho kip mang YouTube ma given te media YouTube ma thum upload ta win na mo di ka ta sanin abanin loi pa hong ding ke pa me te self introduction ai tai microphone sa ban ban han pe ki han wa le ki loi ko mon ding na hin chom lang ta hinai comment ichik ka bolin chi cha hi dai ni ke chu ka min la boy hin bun min lal ka hin to ai ECA ten evangelist sai ko yo hin ECTA MT zau ka ki pau mi zam ta ai ku ki pau mi abanin min hele zani hin ti bum na bible sim na ko ko me hoi ahin es kanan venga ka umin tu le to hi ECTA bit hits tu kasme he bana ke ko le hi le thi thi ma hin thing ka phaya ko da bi ka sin ke chule kamin hin chong pi hin ECTA bit hits tama chai ke kamin hi le dal san lai pe hin to hin ngathala ko umin tu le tu ai hin PMTH New Testament Department NTC akun kazilai ta hi pakipai pau min jana chibai lim sang pen ka nein chule thax media puchu chon ama hi thax media na tong hi er ama gam ichana boisa sa ehong ngailutna hong je lim na sang pen nei ve pakipai cái ông công cái xây đi hiện nó họ bầu sẽ mấy cái xây của bên cái hi là cầm in thiên hi là bảo gun lên cái hi in na sau ho cái hi in program hin gun lên cái kia in tu hi cái dòng brother go in to hin classmate cái hi honin MD third cái bộ hon lại tại he cái gì hi aban chỉ kít hụtin Pathen Phatna la isa video brother Lodson amahi ko kita win he
Giêsu amange ani lungoi sing kacinta lungoi sing kacinta lungoi nei sinsa tu Giêsu ani Thupi ben iti diu ahi in speaker phat ahung hita in Pastor Chung amahi cake cutting to hin an tho di ahi in tu hin Pathen Phatna changkumin ama phat lo tingin ikaw ta bin hi Christian in kui ibet lei to akiti ka ini ya chun heite kiti na kun alhei zo si hu price la dingin akigung bin hi amin me me lei koi ma ampone ya chun 2008 achun Ethiopia gama hin Olympic anomin Berlin ako na numay khathi 𝔎𝔬𝔲𝔢𝔥 pakai bathi Kakipana hepa kalena vanule si nitinin buina na tumin pakai tui thing don ding ne lo jati ne na cha ding ne lo jati gi na ding to na ding ne lo jati mi tam ta jing lai na cha tio pakai chi buina on to ne chu khenabin tu ni in pakai chi adi in na cha pa kaloi pa go go birthday kum som ning ka ko inguba ya i kamu ki do di ai me Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, go go. Happy birthday to you, go go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy long life 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 to you, go go. Happy long life to you, go go. Happy long life to you. Happy long life to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Hasaute. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you. Go go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ikut habian na beng uti. Bon sabi ng tautin. Chân chân là lấy cất với cùng lấy vui vui đào để thêm lâu thì sống lên ngập mất lo kia đi ôm bằng lấy siêu lấy vui vui đào chân lấy tôi lâu thì ta nghe chân chân là lấy Kakipana o kapatid lấy vui vui na sa ahin ipeuve hasad na ho ehin sa buhay ipeuve lang sa asange bonsi takut ahin ay puisi kasam lobin eihung minsan giyan ay puy-huy kapag nasarani ay puy-huy
spend in tunia speaker ℍ panpi Pastor Chung hi kangai sangmi ta khat hin aman jong asei ta in loi le gola ki pom kai honin pathin to azong ki mang chapom kai honin be jui thei ta ahin komang khat hi in tengle ei tau pi ding chu ka dei ja ama ka dei sa khat hi in aman jong lo ling ta in ℍ bol pin apartment tam ta ho ℍ kia ding in ℍ than do opin tau na gil ta ℍ nei pi a pathin thulam hi jong le ℍ til ko thei zin ama chunga Kakipana sang ta khain phongin sting le abanin tunin nikhoa 𝔓𝔬𝔢𝔥 ama in jong Adi apakai na cha ai lo la ki ho ding ka loi pau ka nau pau apin kum som ni ge chan ho pakai la ga mi dam selam thian koi jin ama hi ki ho jong dam nei ba hita pang phat man tam ta mang kho ma phat teo jong chai thi ding a kom jim ka ki pau na min ka thang ba ne ha koyam thei tui chỉ rồi này tao thấy tùy tốn nhưng lại thấy nó vào